nipa bia sa wo ye nyame sofo sa wo ye traditional worshipper sa wo ye hwan wo so betimi abadwumadie so na wo so wo beka wo adwene e de akere nyame ma Tete Atinpong dwumadie ne de ano oden wo se ye nkogina Tete Atinpong ne so na ye hye kwampa no na ya fa so anya home e de ama ye nkra sa dwumadie no tumfo sikadwa nyame kase wasiesie wodifo sikadwa se obebie nyame ma adwene mu na yesua de odifo wa ha ne line wetimi afre ebra ye ti dwumadie yisu ya papa me mo akwa e do ba Tete Atinpong dwumadie so lady me pa cho me jo me fa akwanya we so achia me bana na akwasi otumfo sikadwa nyame kase onhyira papa akwa ba biem me pa cho me jo so ye topic no e de pa topic ne said the origin of pastorian. The origin of pastoria. Yeah. Enti ene na ye be pensemu. Medasi. Papa menya safo a yesua de me wo lawyers fo bi e wo dwumadie so a wo mo se mu se wa base ya na ni gi ahye wona komama. Efri se kane no mo ntene e ma bi ase. Na otumfo sikadwa nyam kese yesiesio amwa bebie wona adwene mu. Sa lawyers ni nyina ye chia wo mu nyina. Amen. Papa ena me pese me busa o se aso hwan na sese o se sofo lady me pa cho me da se onipa bi waje bre no watena se bia meja otumfo sikadwa nyam kese ne be na nyam kese tumi so echia wo na oso ne asase wura sombie enkan lady me pa cho me da se obi a wanya adaje hwe bia no eye ja dawroma me da bia na me kase onyame asem o se de me pese me hu ne mobo no ana me hu ne mobo wow de me pese me hu ne mobo me hu ne mobo no kwasem enti no so onyame kura se wo wode o hu ne mobo no wode o hu ne mobo a anyame na metimi asesa ne ma ani anyame na metimi asesa na me ne ama de a me ma odi for line no 0553 011926 me papa abuaji awo konkoli me chia o papa yanko lady me pa cho me da se say uko tu asem wo say why na say wo hye sofo asa question no say trust kakra you said the origin of pastoria na abo okay ti be bia sofo die free fa why na sese ye hye ne sofo ana sofo die free he ne fa asofo die efree he fa sorry asofo die efree he ne fa me da say lady eni panti ase ene papa mu mayen ye ba besua de yesua de na meme say ade bia me ye bia me ye ma no kore no kwasem se program ya to ne dey Tete Atinpong papa ti Jeremiah chapter 6 verse 16 o se ye nsa nko gina Tete Atinpong no so ne enko bisa ba bia e kwampa ne da wan ka se enko ne enko wo se enko ne enko bisa ba bia kwampa ne da e kwa du hono mo ye di ka me se target ne dada ye de sie ye yankasa e kwa na yira no kwasem e se e kwa no nanka nananom nam so e kwa na si enti se yakwa gina kwa ya no ye hunu ba bia kwampa ne enti agane no ti no otumfo sikadwa nyam kase ayi wa ai we mra enti papa yanko ye bre enti se ya ba be wuram enti me pa cho me da se lady ya ka sofodi a enye nipa na de sofodi ba ye okay ayi odoma nkoma na de sofodi ba ye enye nipa da sani ana de sofodi ba enye pasi broni dabi broni kura de asofodi ba ye lady bibi ni wo wi ase asa na broni ba wo okay papa yanko bibi ni wo ho asa na broni ba famous doom fine me pa cho de atia no se oba de na de asofodi ye de ba ye enye nipa enti nipa nti ase enti so obi frɛ no so o sofo a yemisa se hwan na man sa akwanya so omra medi sofo okay ayo no ana nipa ana oba de okay ana hwan what ase okay na lady mayanka asembi yase asofodie ne ti enyina certificate ho aso Moses what ase ya ka Moses a edi bia ne wiase aba wiase fe ne Moses lady what ase papa we ti opa obi ne wiase wa ba fe ne Moses wo mpie kuro bia mu ya ka Moses a woni ma de kuro Moses no ma mente wade Genesis chapter 1 verse 2 ana me bia ni padwenem a de da bia exclusive Bible say onyankopon bo so ne asase anya ona mepe
wo se na nyame esum ebutu ebunu nani na nyame honhom so butu die so ensuo no so nyame honhom ebutu ensuo no so na tese ensuo no ho na nyame ayadai wakwa akwatenam ti oba ade na ensuo mu no ayadai otie okay na yase abofra bi afa ne Moses those days yase Pharaoh baba esori ahomache ana okoko gira ensuo ano oja no hu se kanta bi si ensuo so ayadai etene ba na oba no ahwe kanta na akoda bi yedai edem enti Moses no aseche nyina ne se ensuo ba okay what you say enti nyame wo na na butu ensuo no so no enu no mu kodu ye ene e ma ne din say Moses okay tie ne ye okay onse ase onipa ba no onipa ba no wa na wo no eye nipa na wo no what you say eye discovery Moses no ba ma na ko hu na na so oba eye oba enti no mu kodu say yawo aba ye nyankopa edai wa bewuru oba bi yam amia wo no enya no kore ayo oba na kofo odoma nkoma ye edai eba ye nyame wo na butu nsuo no so no ene ye kopagyaye na ye ka kire wo sese na ade ne te a wani beba ho so enti ye odoma nkoma wo asam ne ye ka enti Moses no wonya nipa eye nsuo ba nso de obi ani adanse ye se oba na okofa akora ne bae no be ka cho se akora no na nyi obi na wo no onso mu se adaka kire se Hebrew for ma ne bi na wo ye na wade akora nkoto kentem na on pesa Pharaoh be hunu nti no wade akora nkoto kentem na ya dreye ya story o mu trust writers ne ye badwem o mu nim nyansa nyame asem Genesis 1:2 no enu no mu pesa asem no be dai be ya honam enti ekopagyae enti wana kofa asem ne bae ana wana kofa nyame wo ne bae ayo ba wow enti New Testament no oba bia ne wo nyame bi oba bia wo nyankopon enti na Jesus Christ ka say me ni Moses nyina ya dai aya baako tieni o me ni Moses aya baako so he was talking about God odoma nkoma the creator ono no oba na ya dai ekopeke ne bae okay enti ya ka sofodia on sa Abraham wan fa sofodia ma ne Isaac Jacob Noah no nyina fa sofodia ma na bra oba no kofa nyame wo mfiri nsuo so bae no ho na asofodie be dai ebe start papa ya nkofa ya wura entitie ne ye lady eni panti ase me bible di bi na medical catch say edi e ba bible mu nyina no ne nyina e myth edi e ba bible mu nyina bia no ya no kore aye creative stories what you say aye creative and omo dey aye dai you say bible is being inspired by God one na try na say nyankopon na kasa kire won what you say enti nsem bi won mo ya misa say asem we nyame pa na bi na no kan na anye nyame okay enti asofodie dia meka ne say asofodie efiri odoma nkoma okay enye nipa na de asofodie ba papa kire mu na yanko eno me betra ka kire o say woni pa bi o te asase we so now no so ya sofo na ya hye ne sofo ne ya hye ne coat ne de credit card bo ne kom wa ya kromfo anya no kore adentira me be kire mu obi bia hye sofo so lady ya ka say ya hye obi sofo a enafo mo and then part 1 or tell me the part 2 beba ne ma kire the real story of pastoria si ya ka say ya hye obi sofo a ne ma requirements ye hia ansa ne yatimi ordain as a man of God okay enafo okay na medical work of fundamental basis eti lady yen check quotation bi ewo Exodus chapter 28 verse 1 obi bi odi sofo biara na ntade yesese wo hyenie yen hye quote mfa ni sofo Exodus chapter 28 verse number 1 to 5 ehon na nyame de kwa akopem yo enti obi a wo tie me bia on check TV no so anade amaka no ono nso hwe ne Bible mu no so on kenkai sameboa de a na Bible no boa me so meboa yankoi Exodus chapter 28 verse number 1 to 5 yankoi atifia sam no wase entade konkron afe mawunia Aaron nene mabani every Israel mu emra won enchen na woni me sofo hai wona akasai ayo Moses na akasai tieni o na medical chem se Moses wonya nipa
oyo odoma nkoma no a what you say enti o say afei ma wonua Aaron ne ma efri Israel mu emra wo nkyɛn emedi me sɔfo enti sɛ nyame wa mfro obi ntime nyadan ema ne nkyɛn ti sɛ nyame frɛ wa na wo ba okay enipa dom no dɔɔso ɛna Awurade a separate mu o say yɛma Aaron ɛne ne ma na saa Aaron ne ne ma no ɛna me ba bekyerem onipa bi ama wiase ɛfɛ no Aaron ne ba ne ma wo ba bɔ mu din ewiase wei onyankopɔ de nneɛma nan the 4 elements and what they say asase we ati so yi okay enya asase we nko so na ho ye wo ya can say your planets are wodo bebre but aye the inhabitants of human beings okay and to say asase we ni party so yi ya the 4 elements and I kire ye and to say 4 elements wo ba be kirem timadi ka chem say Moses no wa ya the spirit of God or the spirit of the creator okay what you say and Aaron nya nipa Aaron the archangel what you say where bofo pani enti Aaron na ya kenka the Bible no anya nipa eya sofo pani na say bofo pani where bofo enti bofo wa sam na ya kana anya nipa what say Aaron ne ma Nadab ti Abihu Nadab Abihu Eliasa ne Itama omo ye 4 Aaron Maria say 4 aye 4 okay it just say yaka ensam ya bo nipa me say depends here din okay Moses Aaron Nadab Abihu Eliasa ena Itama omo ye nipa nsia what you say okay say nipa nsia yi ma menche wade say yaka Aaron ye nipa say medical aka no we archangel where you bofo penny you da bofo ni nyina no na Abihu where the northern spirit Abihu na ya ka no the northern spirit o say your 4 corners of the world and also 4 pillars of the world what you say your north south east and west and to say north pole no north pole no on your friend Abihu the code and also a coded word and no be sha nya ni padi okay what you say and okay kan na be hu Nadabo nya ni padi your spirit I the northern sector no omudin okay and you can Abihu and also the western spirits and you can Eliasa and also the eastern spirits and Itama and so the southern spirit wow what you say wow also me cross no a 4-sided figure yes what chemu say wiase we ya de ahohom nan and ye wiase and na wo bia ya dwenem Sana metie okay verse 2 no yam kenkan wase na pam konkon ya intade ma wo nua Aaron lady yanti ase wo ha se tie odoman ko obo so ne asase no so onipa betime de odoman kuma sofo ma na yi a ohia abofo no sa abofo na meka ho omo na be church oni ama ekwa be fa so a wo betime de odoman kuma sofo ma na yi what you say enti odoman kuma anaso obo ade no wo obofo pani a wono na bibia abofo no nyina yi adwuma ekosi ne so wono na otimi ko agya nanim eko present ni pansam anasa de ekoso asase zu bia sa abofo pani ya fa no the archangel no wona de ko agya nanim what you say enti sa wo person di sofo a wo hia sa abofo we the 4 angel spirits ni nyina sofo bia no di fo bia very powerful or control sa spirits ni nyina what you say the northern spirits the western spirit the eastern spirit and the southern spirits wo hia ni nyina wow what you say the northern spirits no mo ye ahohom o mo ye ja lady what you say o mo ye ahohom o mo ye ja and the eastern spirits no o mo say ahohom o mo ye mframa okay and the western spirits no o mo say ahohom a o mo ye asase and the southern spirits no say ahohom a o mo ye nsu the western no ye ahohom o mo fi nsuom and the southern no say asase wow enti asase no aye wo di pai o ho asem no oka what you say say verse 2 na pankonko ya entade ma wo nua Aaron ti asem yo obi ani onyam ne feso yam pam konkuru ya tare e pama sa ni pa no ani onyam ne feso na ka kire won a wo nyansa akoma na se wo nipa bi wo honom a wo mu ni nyansa nkasa lady ase na wo ka no aye tailor ana tailor ni obepam sofo asofo taade no ono no wasam ne yaka anya obi ya wo de kenka ko machirem wase na ka kire won
wase na kachira wona wo nyansa akoma mede nyansa ho mashe won mu ama no nyina na wompam ero ntade no na wompam ero ntade no na wonfa ise ne kronkron onfanya ne kronkron eni na oni me sofo lady hwe oni pa bi obepam sofo tade ye wo rituals ye ma sa nipa no ye wo haban ye ma ni dware ansan watime de sa sofo tade mu wo wotime sore nkopam odoma kuma tare sa keke wo e wo rituals e be ye ansan ne ya pam sofo tade enti wo se won na pam sa sofo tade no me de honhom maso mumu amama nyansa kuma enam de ama won yes what you say yes obi bia wo ye tell me obepam sofo tade bia no ya ritual ye ma no obedware aban na aban no obedware ahomache 12 o'clock wow enti odware ahomache 12 o'clock na ya pepa ne bone na ne ho ate ansa no otime so atade a odifo anaso sofo ba baba ne ya yira wo lady until me say me kire because obia sorry ya na wapam atade wa ode tell ni ba na sofo ba atade be atade no oba na obi timi ko jira force no akoyi force coat jarabia what you say coat obi ahye de aboboro nsa akokra ba pemma no akofa de awura no aba beje ase ehye no sofo ye hwe ye go oda o ha ho anya no kra da enti ye won kofo specific se o pam atade tell me a ye ode no say nipa na so opam sofotade enya nipa hunu bi akwa wow what you say enya nipa hunu bi a enti se tell ni be pam odifo atare a ye ritual ye ma no say nipa so odware ahomache 12 o'clock ye wa habai specific habai me kire mo behunu menka some say me free sofo na me kire odoma nkoma ne sofo die lady yanko ne ntam verse 4 no was na entade a won pimpam enie entade a so odifo na so sofo bi odoma nkoma fra entade a so o hyenie adabu kasa adabu a woni ma de kro papa dabi adabu e batakali no a emu dududu no batakali bi wo wuso mo emu oduyie eno ye de ya pam what you say ya de tu afidie so ne ya pam eno ye fa na adabu wase one adabu ni wase adabu na asofotade no adabu ni asofotade no eno na ya asofotade adabu no batakali tie ni ye so obi be di sofo a ohia batakali de ya hyame bi batakali ya ka batakali a eno ya mpam na fidiem ya nyono sa de bonyo kentefo ya dai enyono no eno ya fa ne batakali that adabu no de ya de tu afidie so ne ya pam kwai wase batakali ni entade you na wanyono obu ase woko difo nkansa ene na kabafo no a me pa cho nyomo na sha atare you no kwasem wo mu na edi asofo ya charismatic and Pentecostals we are just beating about the bush yan council of die ho awon atare ho na pam ye won na sha atare you kirem wo de ko wase wona wo sha atade you wanyono ni atare you dame lady to bu ase on se o batakari bia o mo twetwa ne ma de abobom ene ya konfo na ehye what you say ene ma ne ma bobom ebi ye kokko ebi ye blue ebi ye we ne abobom bebre enu na ya sofotade ya man kuma che ese nka obi bia odi opese odi sofo we ni atare ese se ka wo hye enye coat yankwai wase abotre onse so sa adabo no a ese wo mo pam ne chen dai eka ho enti adabo no ka ne sai sa dame no batakari eniama ubobom no ya no ne cheka ho abotre sa atade no wo be sha dame no a ese o sha ne cheka ho ena be sha atade yu no so a ese o de aboso ya dai ebom what you say wo de aboso bom eno na difo kansa ne na kabafo no afa no enti opia wo bo nsa niama ya dai na tare ya na yu efreni su kosi fom ne de beta ya dai abom wanda ya sofotade the original version enie yankoi na won pimpam enko hihye entade ma wonua Aaron nene wase santade woni empama Aaron ne ma mani no mo fa ne awurade sofo no kwasem enti me pacho na onse ekoto na kabafo no mo hihye santade ya charismatic and Pentecostals ne yesere wo mo no kwasem enamrei
ɛna mmerɛ nso yɛhyɛ saa ntade wei mɛka kyerɛ sɛ ɔsɔfo dwuma ɛna fam sɔfo dwuma yɛ sunsum dwuma bible no se ɔdoma nkoma yɛ honhom etu obi bi ɔbɛsom ɔdoma nkoma ɔsom ne deɛ honhom ne ne kuram enti yɛ no ma ɛhyɛ asɔfo tade bibi te sɛ ajagura jamo wɔn na edi asɔfo wɔn na edi ɛne yɛ papa yi difo most prophet difo akwa wɔn na yɛfrɛ mu asɔfo ɛne gidi kɔkɔɔfo wɔn na yɛfrɛ mu asɔfo ɛnyɛ yɛn ɛne kyɛ sɛ charismatic fo no yɛayera o obi ɔhyɛ kootu bi a wɔyɛ korɔno ɔdi wɔ ne tirim antɔ that is why obi atimi agi sika ka church members ni wiase say yemfa so sika nya dai emua nipa wow what you say wow na ho na to connection no tianie obi bi o hye court bi eno na Gaddafi koka ya Africa yenim nyansa ne yenim de wo fom ti ya bu akwase brodi mu ya be che Gaddafi ko no Gaddafi so obi o ka brofo bi o kronfo verse 5 no baba kwai wose na won fa sika ne to obu ase yan kyerem say ya be pamatade no a ye wo ehoma de bepam ento akasika eya homa yellow telephone no mo homa peche no o se wa homa ye obi yellow ye white and ye black and ye red sa eyino no wo kyerem ento o se ye mfa sika eni bibre enti sika ne ahoma yellow and bibre ni asawa bibre ni asawa every doom red and white red and black yes every doom ni kojan ani kojan ni asawa fita ense red pa ni asawa fita ni de pam osofotade wow when you de pam osofotade odi for line ni 0553011926 me say we ye chinjiji for na pabilibi asua wuna odi for line na ewo so no sa wo say odi for de wo kan wo bo a wo so bra yi so bra na bra betra ya nkyɛn na yenko na yenhuru sɛ de ye ka ɛyɛ nokora anasa nyɛ nokora asɛm we de efritro ni mu pɛɛ ɛna aba papa to asoma me aka ye bra kakra bi nti lady me pesa me ka che ni pase he wo ma me ho adwiri me pa me pesa me ka che ni pase sa obi pia ya ye nto ye bo ase wow mo me ye mpantam mu aten wow bible me say obadwemma biara tie asɛm wie ansa no wabua boba kwase de obu asɛm ansa no watie ya etu obu no hu afidie so anu ahya ase didi watem ontie wanum asɛm kora no odidi watem onfiri nyame me pa cho nsɛm american wasofo no emu de na hya santare we ebi ni wo sa pentecost sofo ko hya batakali na ya twetwa niam bobom te sɛ de akonfo no hye no de begira so de aka sɛ papa wa fram ani na chese traditional worshipers no lady wo mu na ekura te na sɛ wo so mpe ade a wo mpe wo mbefa what you say wo na wo sɛ odi sofo but wo sɛ wo de no wo mane afro ba de kwan so wo ba de ehye na odi gu wo so mpe what you say new testament abeka cho say quote na no new testament o kan he on kan be it is obi say asofodie sɛ Moses na de ba ye de a ɛne Moses entare o kan say enhye emfani sofo enie me pa cho ne ye hye obi sofo a entare ba ne ye hye ye se coat what you say ya poma tade tuntum bi di asa atare tuntum ne ya hye ya wi ana ya san so de fita bo minim ya pase a che o say wonyankopon na ye ode ne wa ma no wo ye tuntum na mom hweye no ama bonte ama meka no kora o say enokora bi apia firi nipa yam ba edu minim wa say ya de fita ya dai aba eti no kora na eba no ebe pia odum wa hweye na dane no ama na nya no kora tie ne ye enti yani ase ya che Ghana ye di sofo eye nkontompo eye pure lies wo hwe ajabraja no mu a wo mu ne efro mu asofo kan odi aka ne wo mu na na di asofo enye yen na no obi ase kotu kuntan wa kogye so dem mahunu we wotimi hye nkom na ate ase nkyɛn wa hye na ase nkyɛn wa hye no apɛ baabi no de bibia yɛ dai ate ho sɛ de bɛya ɛtefa ho a obɛnya wa bi so de yakowura what you say nyame wo mo nka sɛma ne ntemfa mfa nkyɛn what you say enti me bebetra na me ka sɛm a ɛna bible school no anie me lady me say me no hia just 5 minutes wo hunu nyansa wo de jimi bewu ama oh yes that is me wo hunu nyansa wo de jimi bewu because me a printing press Dabi and some American me na me kai Dabi some Moses in a dish of die ba ye dia Abraham and first of dia ma Abraham he was practicing spirituality why no one mun spirituality but Moses what the spirituality no on the besi ho spirituality ne fapem Moses na the besi ho and what else of die
ana meboa ene wa kire se santare we batakari ebi na shami when you find batakari we ya nyuno nte sabe ya nyuno kente what you say ena yaka adabo no ena ani batakari e mu dududu no papa adabo no na times say NDC for omunya ya papa eno ya dame eno ne dame dia de bibia bobo no eno kura wa ase okay dia ti de bibia bobo no enka ne nke na no ko ako a eno omo sha sa atade no na omo dia toduro ya dai egum ya dia toduro gum enti atoduro wo obia mu ni nyina ya se boto ene ya pempam de ne ya dia bom enti so you soon need to aboba no na sa wo yi we a wote anu anu ahwia toduro na egum no de agutuo no se de be obetimi ato ama na kum obi what you say enu nti ne pam sa atade no ena Moses so obi betimi adi sofo a sa atade wei ene sa atade na ya na ono abo se du nkati ahye bi no ya beto oba bi a no ohye sa atade no ede na wom what you say eto obi bi ohye sa atade bo most powerful on form enti sanke be di sofo a nke batakari ene ya jadi ama konfo no hu ko hia konfo so omfiri nyame wo se konfo kobo nsam jem me pacho asofodie ntare nyamo se na kai we konfo bi na be kai we bosom na kai enti se konfo kokofo we na so wode edi ne bosom achi a me pacho na sum nyame kan uko jira force na kokko yi force atare na se ehwie amumu so a force atare wa na hye wunim ni pakora mo se obi bi obepam asofotade yenye rituals mfama no there was specific people you need to be obi nyansa sanema na wanso na nyansa sanema me wasam bi say if you want to be wise join the spirits opeso nyansa fo ne hohom nante obe hohom a na onim de yakosoro what you say if you want to be wise join the spirits enti bible no me se me ba se me ba be kirem what you say enti bible school na ne yakon hayi enti opa brafidie so ebia de odi for make na meboa me tu mfutu ogu nkrofo ni enti na me tu mra na ma che de esie o se me ka na be bible no o cha me part 2 be dai na ma che mu sese ya sofo a eniama we na ese de egu sofo so na ya wi a no obisa on se bible school na okoye no we ya sofo ana we ya amroba we ya tutubotom ni sa sofo de oka ho ana papa bia bre aye be we say na odifo we Parliament Chapel osofo wa mo ako papa ka dabi dia ro kasa wo NGTV sui papa me shada ni wo say so mo jejero no oja asofo di obetimi the 10 days agu asofo obetimi agu asore won ka sa asem people are joking what you say some me se me wura mako deep a won ko ba for dia ma amro bese ne da and some are make free bible no mo no dia me make bi on ba be kanta sa dia me ka na meboa enti me bie quotation no o chema be kirem nipa esi ese no sofo na nipa o sofo papa fasima ye bre no ayebe ye da wasi eni panti ase amen me atare a me hyeyi when na Moses kire se obi pese odi sofo a santare we bi na so yedai o se ba wo me sameti afidie so na me hye batakari a akwa wo mfiri nyame me nkanche o safa me ka sofo na nya na afre me wo de me ka sofo ko aba mama e kronfo what you say me nti nyame ni bio me ni so be fra me huna de na mo so oduma kuma de me ka sofo no de amani be bie what you say enti bi kuta to me ma sofo de enye aza enye bible school no kwata bible school ya church eschatology demonology ya church demonology enso hunu demon da wo spirit da one nim said your bofo ni sutie wo hunu bofo da and can you love it and ka ba bafom ka wudada we and ka ba bafom obetimi hu afidie so no aso no akasa anyhow woni ma bi afa no tumi mate wonim tumi amen oduma ko hye ni pa bi waje bre no atase no hwe me media no di force kadwa wow media no kura nko na meka me ntwa ntro ana de bible no yeme na metwe oye enti se nimu di a ene me pa cho bible no na twa ntro se o mu di a yemfa ne sa yenko ne yenko gya tete Atinpong no so di atete Atinpong no eso na ya ba begiren enti me cho ba bi akwampa ne da onua fa bi na fa bo ntomem na daache oso anya ba bi agira me cho otumfo so man kwa ahene ba kope ba fo asara okugya wasu mewura me chia wo na fa ma chia me ba na kwasi na ma chia me manyina me be kuma na akua sika agudie ejan show ejan yo kese me chia ma soro manyina obi bi otimi ba program ne bia ejan show ejan yo kese ene the program na abawiye me sofu kuma osofu David Afriye me chia wo na ma chia ma kora ba ko odame me chia mo nyina ejan yo obi akese fa sikaja nyame kese ne be na nyame kese asumdue trase bye bye fa sikaja nyame kese ene be na nyame kese asumdue trase dia
ene na me a me di dwumadi achia me edi ne ye ba kope Lady Bex otufo skadwa nyame kase onsiraw nyame ya adoma ochina 5:30 to 6 o'clock ya da sanso adi ahyiamu se obi pese oba na se obetena dwumadi so no so kira na adwena wo betimi afre odi for line no bese line no eye ba kope ne signboard ano no 0553011926 odi for sikadwa ne line no me chia oni pa bi oje bre no tena se na wo hwe ye ye me da wasi bebre ejansia na onye wa ko so ma memfa we ntum anche me de quotation master me ba fidie so me de basibilian so ba Abdul Salam munyina me de munyina ye amen agba mo she me de munyina ba wait for them yo nyame ya doma ochina ye besan ade ahyiamu me ba na akua sika agudie manche wa me nko nipa nua me chia shalom peace bye bye